ngiye kukwica, ngiye gusiga nkwishe kandi mu byanze. Ndagukubita. Yawe nari mpfuye. Yesu we nishe umuntu, noneho mama aranyica. Yesu we mana we bagiye kumvuga amaraso. Mana we data wo mw'ijuru, noneho baranyishe. Ubu ndabwira iki mama? Yesu we, mana we nishe umuntu. Yesu we, mana we. Mani mumbabarire pe. Genda gakeya. None se urashaka iki ko nta mafaranga mfite? Mvuye ku ishuri. Ceceka. Ndoyijya. Oya vuba. Suko mwambabariye n'ukuri kw'Imana mvuye ku ishuri. Kandi ufite imbunda. Wiga he? Kigali. Kanyibike, niwiruke. Wirira. Mama ari kunshaka, yarahagaze hano munsi. Ceceka. Ndagukubita. Ndakura. Ceceka. None se ko nta mafaranga mfite, urashaka ndahita nkureka urutahe. Nta mafaranga mfite, na baga yanjye banguriye 20. Ndagukubita. Suko wambabariye. Mwice. Mama nukuri aranegereje. Mwice. Oya. Mbabarira nukuri kw'Imana. Urahaguruka tugende. Yego. Hari tugende. Ufite ubwoba bw'iki? Kamurekure, nta kibazo. Mabaga yanjye. Batugende. Ntabwo ndakora homework. Cyane tugenda mu bwenge iki? Nongera gusakuza ndagukubita. Kandi nakubwiye ko ndakurasa nutemera ibyo nkubwira. None suri kunjyana ndakurasa.
n'urugo kari hariya. Mubwiye ngo iki ngo tugenda hano ruguru ndahita nkure ku rutahe. Urumva? Ndacyari isugi. Isugi ni ziba. Nimana tagukuba. Tugende. Ziba? Yego tugende nta kibazo. Zamuka nakubwiye ko nta kintu gutwara nukomeza ibyo bintu ndagukuba. None se ujyanye hano ngani mu rugo. Tuzamuke. Tugende. Yego tugende. Urakomeza kwigira ibyo bintu. Ndagukubita. Tugende na. Ziba. Ngo tuzamuke. Amakaye yanjye. Nakubwiye ko yego. Ese ubundi wa mugabo urashaka iki? Wari wabikora wowe? Oya. Ntabwo wabikora? Tugende mwereke ibyo dukora. Ibikize. Tugende. Kanjye ari ukwiga. Bose kwiga ni akazi. Basi mbamara kwa kwiga ni akazi. Vayan. Nakubwiye ngo iki? Ntacyo. Ntabwo nshaka usakuza. Wari wabikora? Oya. Nta kintu ngutwara. Yego, sugagize umuntu n'abana. Nakubwiye uceceka. Nta kintu ngutwara dore n'ibintu byose mbikuremo. Bitari. Yesu we ufite n'icyo. Ndakwica. Vaye hano. Ndakura. Mera neza. Ndakura mvaho. Oya. Haguruka. Mbabarira. Haguruka. Ntabwo nkubabaza. Mbabarira oya. Turaserera. Reba hano hose nkuvanye uri kungora. Base Harwo nigeze ngutera icyuma. Nigeze ngutera icyuma. Hagarara. Ese ko nshaka amafaranga. Mu rugo bafite amafaranga menshi. Bahagarara buri ariko. Nimara kuguka turahagarara. Hagarara rero. Hagarara. Mu rugo bafite amafaranga menshi. Hagarara. Undanze. Base papa akohereza amafaranga yose ushaka. Sugagize umuntu n'aba. Ziba we. Ziba. Ndagutera icyuma. Oya ntuntere icyuma. Ziba rero. Base kamaze babagare mama mubwire ko mukunda. Ese ubundi urashaka icyo utinya Imana? Ceceka. Ndagira ngo dukore ibintu. Ceceka. Ibiki bintu se mama wanjye afite amafaranga. Ndagufata ku ngufu. Akora muri Rwanda Revenue Authority. Ndagufata ku ngufu. Mama yarambujije. Buretse ntabwo nkubabaza. Basi amagara mama wanjye amafaranga yose arayaguha yose wifuza. Sugo wambabari wa mugabo. Buretse mwe. Sugo wambabari. Buretse ntabwo nkubabaza. Oya. Ntabwo nkubabaza. Ntabwo nkubabaza. Wa kigabo we wamvuye. Ngiye kukwica ngiye gusiga nkwishe kandi ubu byanze. Ndagukubita. Yawe nari mpfuye. Yesu we nishumure. Noneho mama aranyica Yesu we. Mana we bagiye kumvuga. Amaraso.
mana we data wo mu ijuru noneho barangije ubu ndabwira iki baba Yesu we mana we nishe umuntu Yesu we mana we rw'abagore nziza rw'abagore abandi yazize urw'abagabo ngenzi urw'abagore ijipo iranyishe n'uwumbaguritse and action nari mpfuye sakoki bigira fani vuga ati nziza urw'abagore mana action nari mpfuye wari upfuye kandi upfuye vuga ati aranyishe nzije ijipo nari mpfuye nyine ujye kubivuga ndayikase we kandi yari nini inyuka se inkoko bari muvugiyemo mwabuta